Intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragenda irushaho gukaza umurego cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho amakuru mashya yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Werurwe 2026 aragaragaza ko imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'umutwe wa FCM 23. Amakuru yatangajwe n'umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka hagaragaramo ko mu minsi ibiri yose ishize ko hagabwe ibitero bikomeye mu bice bitandukanye birimo Mushaki, Minembwe, Kibanda ndetse na Mangobo, aho abaturage benshi bivugwa ko barashweho ibisasu byibasiriye abo basivile kandi biturutse ku madrone ndetse n'ibindi biremereye byatewe n'ingabo zo ku butaka. Nkuko amakuru yashyizwe hanze yo kuri uyu wa 7 Werurwe 2026 abigaragaza ngo kuri uyu wa gatandatu mu rukerera ku isaha y'isa 11:15 ingabo z'ihuriro rya leta ya Kinshasa ngo bagabye ibitero bikomeye cyane by'ibisasu mu gace ka Mushaki ni muri teritwari ya Masisi. Tukibukiranya ko iyi Mushaki ni hamwe mu hantu rwose twaribagiwe ko hashobora kongera kubera imirwano, ahanini bijyanye n'igihe kirekire gishize AFCM 23 ihagenzura. Ayo makuru akavuga ko ibisasu byaguye mu bice bituwe cyane n'abaturage bihitana abasivile benshi cyane ndetse binakomeretsa abo basivile udasize n'amazu menshi byasenye nk'uko bigaragara mu mashusho watangiye ukurikira. AFCM 23 iravuga ko ibyo bitero byakorewe abaturage ngo nta kuvangura kandi byakozwe hatitawe ku buzima bw'abaturage busanzwe. Amakuru yongera kugaragaza ko Mushaki atari hafi y'imirongo y'urugamba, ahubwo ko yakomeje guterwamo ibisasu bitwawe na za drone za gisirikare mu rwego rwo gukomeza kwica abaturage bari mu bice bitekanye. Inyuma y'icyo gitero cyo muri iki gitondo, amakuru avuga ko ku isaha y'isa 12 zuzuye n'ubundi za mu gitondo izo ngabo zongeye kugaba ibindi bitero mu bice bya Gakenge ni muri Minembwe, aho imirwano yahuje ingabo za leta ya Kongo FARDC zifashijwe nabo bafatanyije, no kuvuga ihuriro rinini cyane rigizwe n'abacancuro, ingabo z'u Burundi za FDLR Wazalendo ndetse n'abandi, aho nubundi bashakaga gusenya ibirindiro bya FCM 23 ariko nanone bakibasira n'igiturage cyose. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi, nubwo kugeza ubu ngubu hatari hamenyekana neza umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse udasize n'ibyangijwe ku ruhande rw'abasivile. Mbere y'ibi byose ngo kuri uyu wa gatandatu cyangwa se mbere y'ibi turi kuvuga ubu ngubu ku wa gatandatu Werurwe cyangwa se ku munsi w'ejo ku wa 5 2026, amakuru yavugaga ko ingabo za Kinshasa n'ubundi zagabye ibindi bitero hakoreshejwe amadrone ndetse n'imbunda ziremereye mu gace ka Kibanda Mangobo. Raporo yibanze iragaragaza ko muri ibyo bitero byibura abasivile 8 bahasize ubuzima ni mu gihe abandi 12 bakomeretse. Ibyo rero birajyana nuko amazu menshi cyane yarasenywe ku kigero cyo hejuru. Abaturage baravuga ko ibyo bitero byaguyemo cyane abaturage b'inzirakarengane kandi ngo byanasenye inzu zabo, dore ko byarashwe mu duce dutuwe cyane. Ni ku ruhande rwayo umutwe wa FCM 23 uravuga ko ingabo zawo za RC ngo zikomeje gukora akazi ko kurinda abaturage ku kiguzi cyari cyo cyose. AFCM 23 iravuga ko ingabo zayo ko zirimo gukora akazi kazo mu buryo bw'umwuga, zifite discipline kandi zifite inshingano zo gukomeza kurinda abaturage, irimo kuvuga ko barimo guhohoterwa n'ibitero bya Kinshasa. AFCM 23 iravuga ko ibitero birimo kwibasira Mushaki na Minembwe muri igice cy'ibikorwa ivuga ko bigamije kwibasira abaturage mu buryo buhoraho. Uyu mutwe uravuga ko abaturage benshi bakomeje kwicwa cyangwa se gutinya ibitero bya drone n'ibisasu bigwa mu duce dutuwemo cyane, ku buryo bamwe batangiye guhunga kandi nyamara bari abaturage babayeho mu mahoro n'ubwisanzure. Ni mu butumwa bwe nk'uko bigaragara mu kanya no kugusomera amatangazo yose AFCM 23 yashyize hanze. Kanyuka yanenze cyane imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, yavuze ko mu gihe amaraso y'abaturage yakomeje kumeneka, bamwe mu bahora batanga amasomo ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bo bakomeje guceceka kubera ko ari leta ya Kinshasa irimo kwica. Yavuze ko iyo myitwarire iragaragaza uburyarya n'uruhande bamwe bafata mu makimbirane ari kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero bishya byongeye gutuma impungenge ziyongera ku mutekano w'abaturage
y'abaturage batuye mu bice by'intara za Kivu. Abasesenguzi baravuga ko niba imirwano ikomeje kwiyongera muri Masisi, Minembwe ndetse n'ahandi, bishobora gutuma ikibazo cy'ubuhunzi n'icy'ubutabazi gikomeza kwiyongera. Kugeza ubu abaturage benshi bamaze kuva mu byabo bahungira mu bice bifatwa nk'ibifite umutekano, ariko nk'uko bigaragara kuri ubu nta mutekano rwose ukiri mu bice AFC M23 igenzura. Ejo tuzumva noneho na drone zatangiye kugera mu mujyi wa Goma. Iyi mirwano iragaragaza ko nubwo hari ibiganiro by'amahoro byagiye biba mu bihe bitandukanye, urugamba hagati ya Kinshasa na AFC M23 rukomeje gufata indi ntera mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi rwose nk'uko bigaragara n'ubundi ntabwo leta ya Kinshasa iteze guhagarika ibi bitero. Kugeza ubu nta ruhande rwari rwatangaza uko imirwano ihagaze usibye iryo tangazo rya AFC M23. Turakomeza gukurikirana kugira ngo tuze kubabwira mu makuru ari imbere uko byifashe. Icyakora cyo rero amakuru aturuka ku rugamba aremeza ko iyo mirwano igikomeje, ntacyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo iratangaza. Nkibutsa ko mu matangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zisohora zirasaba noneho ubutegetsi bwa Kinshasa guhagarika ibi bitero bya drone, yewe rero no guhagarika gukomeza gukorana n'abajenosideri, ariko biragaragara neza ko Kinshasa rwose ibyo byo ntabwo biyireba. Hanyuma nereye amaso mu matangazo Lawrence Kanyuka yasohoye irya mbere yarisohoye agira ati kuri uyu wa 7 Werurwe 2026 amakuru mashya ku ntambara twatangijweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri uyu wa 6 tariki ya 7 Werurwe 2026 ku isaha y'isa 11:15 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bagabye ibitero bikomeye by'ibisasu mu bice bituwe cyane bya Mushaki n'inkengero zaho. Ibi bitero byakorewe abaturage nta kuvangura hatitawe ku buzima bw'abantu, byahitanye abasivile benshi batagira uruhare mu ntambara ndetse bisenya amazu menshi. Ku isaha y'isa 12 izo ngabo ngo zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri Gakenge, hari mu rukerera karekare cyane muri Minembwe, aho naho hatuwe cyane n'abaturage b'inzirakarengane. Ibi bikomeje gukorwa birajyana n'ivangura ry'amoko, ariko kandi ibi bitero biragabwa hatitawe kuri iryo vangura, bagamije bo gusa guhanagura ubwoko runaka butuwe muri ako gace ka Minembwe. Kuri uyu wa 5 tariki ya 6 Werurwe 2026 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zari zagabye ibitero zikoresheje drone n'imbunda ziremereye mu bice bituwe cyane bya Kibanda, Mangobo. Raporo y'abaturage igaragaza ko byibura abantu 8 bishwe, ni mu gihe 12 bakomeretse, bose bari abasivile bagizweho ingaruka n'iyi ntambara irimo gukorwa kuri abo baturage na Kinshasa. Ni mu guhangana ngo nibi bitero bikomeje, ingabo za RC zikomeje inshingano zazo mu buryo bw'umwuga, zifite discipline n'inshingano zikomeye mu kurinda abaturage b'abasivile bahohoterwa n'iyi ntambara twatangijweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Naho mu itangazo rya kabiri Lawrence Kanyuka ati aho Mushaki n'utundi duce twaho hafi nyine bitari mu murongo wa mbere w'intambara ku rugamba byibasiriwe n'ibitero by'ibisasu byagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakoresheje drone za gisirikare mu gutera ibisasu ku baturage b'inzirakarengane b'abasivile. Ibi bitero by'ubugome byakozwe ku bushake, byica abaturage batagira aho bahurira n'intambara kandi bibateza ubwoba bukomeye, byose bikaba bikorerwa ku mugaragaro kandi amahanga aceceka. Ni mu gihe amaraso y'abaturage ba Kongo akomeje kumeneka, bamwe mu bahora bavuga ko baharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje guceceka mu buryo buteye isoni. Ibi rero byongeye kugaragaza uburyarya n'uruhande bafata, ni mu gihe ibyaha bikorerwa abaturage n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati birakwiye kumvikana neza ko amaraso y'abaturage bacu atazigera yirengagizwa, kandi ntabwo rwose tuzakomeza guceceka mu gihe ameneka.